Hai hai lam sekontrol no kok borok hitek entertainment YouTube channel Gramin Bank ni kabang ma video sunamjak marketing song Tripura Gramin Bank ni tui kabang ma borok ni sungmung rok hai tongo salbrum brum no ani Gramin Bank ni je topic to muni je Tripura Gramin Bank ni user ID pok thangai bahai ke KYC manphinai ni ang kaisa video rumani obo o jaga taku khoroksa comment thaika dara Gramin Bank ATM active Bahai Khai video sunamdi nang tongkai ni sa ATM card nung je Wngkha apply khai nung bank ko thangai apply khaika khaimani logi logi mano baksaba 24 hours ni pore mano mamani yablo a ATM o baksa hingke pin dajak a kosom abo scratch khaijak nai aro tongo hingke baksa hingga kaiba Punjab National Bank ni ATM o thangui pin ma sanamo pin bahai ke sanamnai awni video ba ang already rijak tongo hingke noroka video naidi ang video description o link di diwana noroka thangui je pin ba bahai ke sanamnai noroka bahai ke sanamdi active ba bahai ke nai active hingga kai tabungi ni ATM pin manjak ba nung ATM card apply khai tui hike nogo active nani 24 hours ba 48 hours nan mane salsa ba salnoi abahaini ATM mane active nani jora nangota active nan bagai ge active mai kai gangai ni bahai ke active mane saimanai jepro nung Google Pay khaidi Google Pay ko khulugya kanu ya jaga registration khladi khlaya kanani ni je ATM ni jot details of fill khlaya akanai ribai ka hingga kaino ajaga OTP phai OTP verify khai jeta UPI pin sanamdi sanamui Wngkha mani ni ATM pin mane ni ATM mane active Wngkha ni nung saimanai te khaisa khoroksa taku comment khaika 6 month ni statement bahai ke karinai ang khai naimani PDF download chit ngiai ni sa angni ni bagi video tui phai tongo next video o inke abahi ke kabangma borok ni comment phai tongo inge saiman kana takuk nung angkai o takuk ni bumung kai pohor joma tia mungai inge abahi ke no nini ATM card mane active ngai thangai norok video kaham ke nayani bagai norok saimania video full video norok watch kladi inke norok saimanana abahi ta gasuk no jotna no hambai